uyo Yesu yankuyeho isoni, uyo Yesu yamaye ubuzima. Hallelujah. Haleluya. Karoroshe cyane mukiringara ikiringara abi wacu bari hano ivuga iti boya kotala azana bomoy kolo Yesu alongolinga soni. Reka numva akaruru kishimwe k'abantu bavuka hariya gato barihe hallelujah, hallelujah. Yes. Bina bien. Beta mulolo haria yesuru mulolo. C'est bella. Bina bien. Reka tubereke twagiye. Allez, 1, 2, 3, let's go. Beta mulolo ya bien. So reka ndabwira ikintu kimwe. Kugira ngo tujane neza. Mumbabarire nago ndi kubwiriza uno munsi ariko ndashaka guciraho umucyo gusa kugira ngo izo tuzoza turakora byose tubikore mu muco mwiza. Haleluya. Amen. Aizi imyaka 2 Imana imbohora ku kintu cerekeye isoni. Ari byo batwenze. Apana za soni zindi muzi. Apana za zindi. Izo kubyinira Imana, sivyo? Narifata kabisa cyane. Numvaga nkume wombona yovuga uje nome nibitugane. Urumva. Ariko Imana yarambohoye. Impamvu yambohoye nuko yararebye muri je yibona yuko ko ari spirit mbi cyane yotuma nashika kucyo ngomba gushikako. Why? Isoni ni mwe mumbi mu Kinyarwanda. Umwuka mubi kubera iki? Yesu Kristo ni gihushane cy'isoni. Ari abantu bataranyumva. Yesu Kristo ni gihushane cy'isoni. Mu masinema batwereka Kristo yambara akantu ngaha ari ku musaraba, ariko bibliquement parlant muri Bibiliya ivuga ko yari gusa. Mu bintu byinshi tuvuga ko yatugiriye, ari ikintu kimwe twibagira gusa, nuko mu kuja ku musaraba yishe icitwa isoni. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko ubutumwa bwiza butadutera iki? Kuko ubutumwa bwiza butadutera iki? Rero akanda kubwira ikintu kimwe, ni wahitamo kubyina byina nk'umuntu, you don't care about umuntu ari hafi yawe. Sivyo? Reka ndabwira ikintu kimwe, abafiye bari hano n'abajene bari hano, nubwira isoni zo kubyinira Imana ngo arava mbona ukuntu ngwanyange. Nimba ari wo kugukunda azogukundira ibyo nyine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Aka make up nugira ikibazo ikava kurata wisiga kandi. Hallelujah. Ariko munyemerere tubyinira Imana, sivyo? Amen.
twice uyu mwuka mubi, isoni n'umwuka mubi. Benshi biriko birabananira kwamamaza Kristo atari kubera batazi ukungene babikora, atari kubera batazi Kristo, ariko kubera isoni. Benshi reka twice isoni mu izina, reka twice isoni mu izina. Oya, bibwira mugenzi wawe iki isoni mu izina rya Yesu. Darcy, pesa nga batterie. So ndiko ndabona biriko biraza hariya hejuru. Tubigenze gute? Ndabasangira hariya tubyine. Haleluya. C'est bella. And 1, 2, 3, let's go. And 1, 2, 3, let's go. And 1, 2, 3, let's go. Oh, nimuze murebe, afite ubuzima, uwo Yesu yankuyeho isoni. Mesiya Yesu yampaye ubuzima. Nimuze murebe, afite ubuzima, uwo Yesu yankuyeho isoni. Mesiya Yesu yampaye ubuzima. Oya kotala chuchu Asana bobo Kolo Yesu yanongolinga soni. Masiya Yesu. And 1, 2, 3, let's go. Bina bien.
amaboko hejuru. Ari ijambo riri mu Kirundi ariko ndarikunda mu Kinyarwanda. Riri mu Kirundi mu Kinyarwanda ariko ndarikunda mu Kinyarwanda cyane. Kuko Umwami Imana aza murimvugire neza. kuko Umwami Imana isantabara. Yego. Nicyo gituma ntamwara. Na mwingine na mwingine mtetezi ila wewe, na unifite umvugira kumana. Yes, Lord. Ebeneza we
na Kristo mu Mana. Imiraba iraza ntigira icyo mwana we, kuko ibuye rikomeye. Ibibazo biraza bigahita bikagenda. Umva, ubukode buraza bugahita bukagenda. Tujyane, reba hano. Umva, ubuseribateri buraza bugahita bukagenda. Twubatse, indwara ziraza zigahita zikagenda. Kuko ibibazo biraza bigahita bikagenda. Kuko agahinda karaza agahita kakagenda. Kuko twubatse. Haleluya, haleluya. Ko numva dutangiye guhanura ndabigira gutya. Tugiye kuvuga bya bindi byose twaje twikoreye. Niturangiza tuvuge ngo birahise biragiye, ko twubatse kwibuye. Umva, agahinda karaza karahise karagiye, kuko twubatse. Kanseri ziraza zirahise ziragiye. Amarira yaje arahise aragiye. Sibuka, agahinda karaje karahise karagiye. Uburwayi buraje burahise buragiye. Kuko imiraba iraza igira icyo intwara. Ubugiriza impundu nk'ubibonye bigenda. Umva icyo nari mvuze. Ubugiriza impundu nk'ubibonye bigenda bigenda. Yego, 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 yego. Yego, 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 yego.